الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga umat muslimin kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamaasan na muulya, mga palangkungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita niyo naghamatungan harum ini, haamuin karna mamusuk kita niyo sin sumping sin surga, amuna in pag-ianon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamusuk sumping sin surga, ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing ha mga kapag sausauhan sin kita niyo harum ini, mata kita ki maniu tiyo, mabaya kami amuin paglingkod-lingkuran sin kita niyo in maka na to deng ha mga amuin ilmu sarahan maniu tiyo deng ha kitabut tauhid sin ulama sin kita niyo. Kitabut tauhid mahaba in parakala halom niya sa kuma kita niyo reng hapanagna niya rin dinin abutan hasupaya awun daing haamuin mga kapahaman sin kita ni maniu tiyo uning pag-ianon pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabut tauhid mataud in naglilay kani reng mga kaulamaan sin kita niyo in mahinang sin aku harum ini diining kagaus-gausan abutan kamaknahan deng bahasa Arab in dalil sin kita niyo Quran na kaiban sin hadith niya, iban sin lilayan sin kaguruhan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala, maniutuhi kapasawa sin kami pabangsa muslimin naggugulal haamuin wayroon mapatut Tuhan sumbahun sin siyabat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala in katunggalinnya. Tauhid long sin bahasa hamakna sin kita niyo lugatan long sin bahasa amuin tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya deng kiawa sharing ha kalima ini wahada, imakna sin wahada tunggalun, yuwahidu tauhidan long sin bahasa ini bahasa Arab masdarnya tauhid, amuin kiawa deng ha kalimat wahada atau fi'il wahada tunggalun atau tiunggal ubus nahulog siya pamasdar pagyan tauhid in pagtunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala ha pag ibadat kanya pagtagipon kanya. In makna ni hasyara in pagyanong tauhid huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Laung sin ulama in pagyanong tauhid siyana amuin tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala pagtagipunan, haamuin special kaniya suku mamarahi kaniya pagtauhiran mo siya ding naman na parakala rububiyah. Rububiyah, iban uluhiyah, wal asma was sifat. Aman yung tauhid pag yan. Amin tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala harububiyah pag yanun imakna sin rububiyah amin pag-amulahi. Pag-amulahi sin katan uno-uno piya panjarinya iban demikian tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhanan
hakatan isab palapay pag-ibadat tudjumad tu kaniya iban damikyan parat sayahun min Allah subhanahu wa ta'ala sin katan kangan-nganan siyabbut niya halom sin Quran iban sin hadith iban sin mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tu pakarajaan sin amun jinisan sin tauhid amu yatin mabayaku pasawahun habihaun diin in kakaus-gausan maknahan damikyan haabot-abutan sin ilmu sin kami maniutiyo labi in kaulamaan sin kita ni umayngat sumahawi sin unin deng ha mga amuin lumidas bisara sin kami wala imamu hapag makna atau kan wala imamu halilayan di liuhan in kaguruhan sin kita ni labi ring kamu maingat sa mangi naman indi isab kami makapasampay hari niabutan sin panghati maniutiyo harakan sin tauhid hatu jinisan niya in panagnaan niya amunin pagyanun tauhid ar-rububiyah atau pagyanun tauhidur rububiyah. In tauhidur rububiyah iban tauhidul uluhiyah iban asma' was sifat nalangkum siya sin hambuk ayat siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabut niya nalangkum inatas tu jinisan sin pagtauhid ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala rabbus samawati wal ard Tuhan tag-amulahi sin pitong lapis langit iban sin gumi wa ma bainahuma iban siyara in tag-amulahi sin haut niya bang unuunin haut sin kalangit-langitan deng hadunya palangit panagnaan unin haut ni reng ha mga planets iban piapanjari sin Allah ta'ala reng ha mga malaikat iban unupen maglangwi halom sin ayan iban sin langit hikarwa sumunu iban sin haut niya sambil pataas sin langit hikapitong lapis langit Allah subhanahu wa ta'ala tag-amulahi fa'budhu wastabir li'ibadati iban long sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtag-ipuni in Allah subhanahu wa ta'ala atau pagtag-ipon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtag-ipon kau ya Muhammad pa Allah subhanahu wa ta'ala iban subay sabari in pag-ibadat kaniya mahi sabab nabukon maluhay-luhay para kala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala magdatung in liso magdatung in sasat yung syaitan iban sin kaybanan unu-unu pa amuin manasat haantara sinhambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtag-ipon kaniya. In panagnaan sin amin tu jinisan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amun ang pagyanun tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah amuin tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala ruun ha pag-amulahin niya. Tauhid ar-rububiyah tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala deng halom pikilan pa pangatayan in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal sin tag-amulahi. Habiyad din in piag-amulahi sin Allah subhanahu wa ta'ala hatas tu parkala siyabut sin ulama amuin mithal niya mula-mula Allah subhanahu wa ta'ala in tag-amulahi hauno parakala tagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala in tagpapanjari iban Allah subhanahu wa ta'ala in tagmilik iban Allah subhanahu wa ta'ala raisab in tagparuli intu ini siyabut sin ulama amu ini in piag amulahi sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan nasakup piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amu ini pagyan tauhidur rububiyah biar din ka akhi magtauhid in biakatu tani muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala ha pamaham sin mga hisin na kauna rin katu tani ummat masuk pa Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman biar na sin mga sahabat iban sin mga tabi'in habed din kaahin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tunggalun sin kita ni pagtauhiran long sin bahasa haparakala rububiyah amuin pag-amulahi in rububiyah nalang in rububiyah halaw manin atas tu parakala syabut sin ulama kaahin misal biya sin pag amuin pagpapanjari wayroon duwaing nagpapanjari at malaingkan Allah damikyan in pagmilik bang bukun yan halimasin Allah subhanahu wa ta'ala tagmilik siya in hikatunya amuin
pagparuli. In Allah subhanahu wa ta'ala sin nagparuli sin kataan puas niya pia panjari, siya nagparuli. Habiyad din dumagbus. In tauhid rububiyah hatu pakarajaan dimakan. Halau man sin rububiyah, long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ha pakarajaan sin ifraduhu bil khalq. Amin tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala sin siya intag nagpapanjari. Tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala mga piyapanjari niya bimakna. Wayruun duwa ing nagpapanjari sin katan kita mo piyapanjari sin Allah ta'ala manahut pamaaslag. Iban sin wala mo kita sa kiyana naman mo. Iban sin wala mo kita sa riyungog mo. In Allah subhanahu wa ta'ala sin nagpapanjari sin han. Sin nagpapanjari sin parakala yan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul khalq wal amru. Ala lahul khalq wal amr. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw bukun kalongnya. Bukun kalongnya tuput da siya. Iban tuput da kanya. Intag papanjari. Iban tagda pusin parakala. Naam. Tuput Allah subhanahu wa ta'ala. Doon dumagan yung tauhid sin manusia. Biya ka taniyo muslim. Amin tauhid rububiyah. Tuput da Allah subhanahu wa ta'ala. Intag papanjari. Tuput da Allah subhanahu wa ta'ala. In nagpapanjari, iban sin tagpapanjari, tuput kaniya. Iban sin katan, sin pakarajaan, siyara in magdulbaya. Allah. Mayta si magdulbaya, pasal siya nagpapanjari. Tauhidur rububiyah fil khalq. Amin tauhid rububiyah. Amin tauhid. Pag-amulahi. In panagnaan pag-amulahi sin Allah ta'ala roon ha pagpapanjari niya. So, tiyunggal mo in Allah subhanahu wa ta'ala, hangan-angan pikilan, iban sin pangatayan, Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari, iban tagpapanjari sin katan. Yato. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat, support, paamuin in Allah subhanahu wa ta'ala, siyara in nagpapanjari, iban tagpapanjari, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pakalong niya nagpapanjari ruga ingdeng ha Allah subhanahu wa ta'ala amin tiyunggal niyo iban piyagtuhanan niyo aun parua ingdeng ha Allah subhanahu wa ta'ala piyagtuhanan niyo amin nagdihil ka niyo rijiki deng hatas sin langit ibang sin deng ha halom sin kumini aun parua ingdeng ha Allah subhanahu wa ta'ala in jawab sin kita niyo katan wayruun na ya Allah sabab mayta, sab tiyunggal namu, kau hapangatayan namu, iban sin hautuk pikilan namu, way naruga ing nagpapanjari bot malengkan ikaw ra ya Allah. Amu ini, pag iyanun, tauhid rububiyah, ubus in hababaan niya tu, amunin, ini pagpapanjari, khalq, iban sin pagmilik, iban sin, amuin pagdulbaya atawakan, amuin hati niya, ini nasabut takay na pagdulbaya atau akan amuin ini pag-amulahi atau akan nasabut ini pagparuli in Allah subhanahu wa ta'ala hapag amulahi niya singkatan piyapanjari niya siya intag papanjari iban siya ini tagmilik, iban siya ini tagdulbaya, pagparuli. Di pagpapanjari na sabot tayo dalil yato, sin in Allah subhanahu wa ta'ala, bugto haangan-angan sin kita, ni sin pangatay na to, way rundo kayo nagpapanjari. Way, ba't malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin ulama, aun long niya piyagbiddan, sin pagpapanjari sin Allah ta'ala, iban sin pagpapanjari sin manusia. Uy, aun manusia makakaos magpapanjari, aun manusia makakaos magpapanjari sa in pagpapanjari niya asal karya sali aun ampanya pia aun deng haun ampanya pia aun
Biad din kari, dahil haon, piyaon-aon. Biasin mga maghinangkaw, biasin mga nagwa marikato sa sakatan. In karya sa liwayron sa sakatan. Sa in sa sakatan, naawon siya, ring haon, dahil haon, ring mga basi. In basi, pipanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, karya sa liaon. Ang pen Allah subhanahu wa ta'ala, piagbidan sin pagpapanjari sin Allah ta'ala, sin ipon niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, tagpapanjari, singkatan naawon, dahil hauway. Dahil hauway. Ang pen manusia, in piyaon niya, asal dahil haon. Sa bukunin maana, in manusia, di makaraos magpaon. Makaraos siya magpaon. Sa dahing haon. In Allah Ta'ala nagpapanjari, nagpaon dahing hauway. Amuinin, piagbiddaan sin Allah. Makaraos hakatan pakaradyaan. Iba sin manusia makaraos. Hatuput da karausan. Hatuput da karausan dihil kanya sin Allah Ta'ala raos. Haamin magpaon dahing haon. In Allah Ta'ala nagpaon singkatan dahing hauway. Amoy timpag-ianun, tauhid, ar-rububiyah, parakala, al-khalq, pagpapanjari. Biad din isabin parakala sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin tunggalun na to halom sin pangatayan na to, tunggalun na to halom sin pangatayan na to, iba sin pikilan na to in Allah subhanahu wa ta'ala tagmilik. Tagmilik. Siya rain makapagbaya, makapagmilik, sin kata. Subaylong sin ulama, فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم. Long sin ulama, amin subay long niya, bugto hangan-angan na to, akal pikilan na to, pangatayan, amuin wayruun isab makapagbaya, magmilik, hakatan, piyapanjari, bot malengkan amurin nagpapanjari ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpapanjari hakatan sin naawun dahing hauway piyapanjari niya siya ra isabin makapagmilik makapagdulbaya way makakontrol kaniya yan bot malainkan Allah wayrun makapagdul kaniya yan bot malainkan Allah hangkan in pagdulbaya pagmilik halom kiyum kuman lima sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard. Kita mo. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard. Tupot dalong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tupot da Allah subhanahu wa ta'ala in tagmilik. Sinkatan pitong lapis langit iba sin rumi. Wayron duway nagmilik. Matarang kato tani. Matarang kato tanyo. In Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpapanjari, iban siya makapagdulbaya, magmilik, magdul, iban siya magbaya, hakatan siya piyapanjari niya. Lang siya Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, man biyadihi malakutu kulli shay. Baytay kuno sila ya Muhammad. Baytay kuno sila ya Muhammad. Man biyadihi, hisyu isablong niya, hisyu ralong niya, in amuin niya unda haliman niya tagkontrolan sinkatan, amuin kakawasahan, sinkatan ini, hisyurin tagkontrolan sin mga kawasa ini, in jawab na to Allah. In jawab na to Allah. Sebab siya ra in tagmilik, sinkatan piyapanjari niya, sambil siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fatiha, siya ra in makapagmilik, makapagdulbaya, sinadlaw kiamat, malikiyaw middin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala malikiyaw middin, in Allah subhanahu wa ta'ala siya rin makapagdulbaya, magtagmilik bangko no niya para tungun in adlaw kiamat uno adlaw kumugdan mauno haba iban unin pajatuhun iban sin paghisab iban sin katan ilmuhu inda rabbi in panghati sin hal sin adlaw kiamat Allah subhanahu wa ta'ala ito aglam kum kuman niya ito pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan in pagmilik adlaw kiamat halong kum kuman sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdulbaya hadlong kiamat kuno Allah subhanahu wa ta'ala magkabayaan hangkan in katan piyapanjari suway tumaalluk katan kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala di mura makontrol in baran mo habiya inibihaya unsin kabayaan mo sabab may tain magbaya Allah subhanahu wa ta'ala way na isabmano siya makayang long niya biyasin ang kida sin kaybanan subhanallah way nung deng kato taniyo makayan
amuin mabaya kau, maka pagdul baya kau sin umul mo kuno ko mapatay. Mabaya kau lang mo maba ako umul mga 200 tahun ba? Limi orang siya namin mga kaibanan himawa umul mga 200 tahun. Umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun may yajuzun. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pangumulan lang niya sin umat ko ini, mahupo da. Haut da singka numan pakapituan tahun. Tiyo dalangin magpakaliw, pakawaluan, kasyaman, pahanggatos, palawiyang gatos, pamabot mataas na to 200 tahun. Misan 200 tahun, maka yan, kau hambuk 2 taon rin magpakabot. At aun waktu tsamba pa isab hambuk. Tsamba pa isab hambuk, aun mabot 200 tahun sa kurang-kurang, di magpakabot pa 200 tahun, intaka bonus. Intaka bonus, umul limiring hanggatos. Sabjanji na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyabay tak kanay sin Allah Ta'ala in umat mo ya Muhammad. Atin yung kamaumuhan sin umul sin umat mo, kanon pakapituan tahun da. Titiyo rin magpakaliw. Na, aun tuan, deng ha mga naggugulal Muslim kuno bahasa. In amuin kikilal nila yaun taurakula deng kanila syekh nila. Malaggu darajat hatumpukan nila. In syekh nila yaun ayatullah nila. In taas sin darajat nila yaun. Mataas deng sin darajat sin nabi. Mataas deng sin darajat sin malaikat. In mga syekh nila yaun. Nagulal mataas darajat hatumpukan nila amin pag-agama nila. Nakaiingat sin katan, nakatatapuk pakarajaan sin dunya man sin langit. Nakiingatan nila. Sambil long niya makontrol nila inligot sin gumi sin dunya. Amo pakarajaan ligot dakula sambil long niya hanglup maglupad makontrol nila ri paluparun. Allahu Akbar. Long niya in mga syekh na mo ini makontrol nila kaingatan nila kuno sila mapatay. Iban di sila mapatay wang bukundeng hakabayaan nila. Uy na. Asal matas darajat. Bang mo kitaon, uy na grabe. Makayan kolong muna. Suway pagguruhan. Sa bintanda, di sila mapatay bang bukundeng hakabayaan nila. Inhika sulang kuy sabdid to. Bangbat sabab tagapagbaya dahati siya. Sin umul niya. Di siya mapatay. Bang bukun kabayaan niya. Malingkat hindi na siya mapatay. Malingkat hindi na siya mapatay. Amin makayan sari ako mabaya mapatay. Sa ambil umumul mga pilang nga 1 milyon tahun. Supaya siya mapatay. Amin mabutin umul niya nga lipad long kiamat. Allahu Akbar. Sa long simba sarap mubala ka. Amin nakalanduin amin pag-angkat sin darajat sin syekh nila miyabot pa darajat di isab maiyan mo Tuhan sa nakaliw deng hadarajat sin nabi iban nakaliw ring hadarajat sin malaikat long sin bahasa nila iba long sin amin ulama nila imian long ya in mga masyayikh na mo ayatullah na mo ini in mga sila ini wayroon makasibu sa wanding kanilang ngabian darajat la malakun mukarbola nabiyun mursal wayroon long niya tumapat long sin Tagalog, sumibo. Darajat sin syekh na mo yan, misan pa siya lang yung malaikat, masuok pa Tuhan. Jibril alaihissalam. Iban lang yari, makaunhan lang yabiyan darajat, bang hadda kuman nabi, piyaturun sin Allah Ta'ala mahinang rasul, di lang niya makainihan, atau di lang niya biyan makasibuan. Uy, mahal ka yung mga tao ini. In tanda niya, in ladyo sin panghati ilmu nila, amuin kaingatan nila in ligot sin dunya, iban kaingatan nila bang mautod sin planet, iban makontrol nila labian indakan, iban sin lupad, iban sin hibal, misan yung kaunan niya small atom. Misan yung kaunan na bialong nihang maglupad, kaingatan nila makontrol nila paluparun. Sambil makontrol nila in kamatay nila bang kuno. Di sila mapatay bang bukun hakabayaan nila. Di sila mapatay bang bukun hakabayaan nila. Nabang isa ba kung tagapagbaya habiyad to? Di na kumuwi mapatay. Amin sumud na diretso sulga. Buhi siya lama-lama. Sana day para bang muhibalik pa amin foundation sin tauhid in Allah subhanahu wa ta'ala maliki yaumiddin. Pakarajaan sin tauhid harububiyah hambukun mutawhirun.
amuin bugto angan-angan min Allah subhanahu wa ta'ala tauhid rububiyah amin tauhid wayrun duweng tag amulah hibot malingkan Allah hapag amulahi sin Allah ta'ala sin nagpapanjari hapag amulahi sin Allah ta'ala sin kataan pia panjari ni siya siya bin tagmilik long sin Allah subhanahu wa ta'ala qul man biyadihi malakutu kulli shay long sin Allah subhanahu wa ta'ala baitay sila Muhammad hisiyo isablong niyara atana isiyura in amuin maka kontrol yaun dahalom kim kumanin pagmilik sin kata amin kita mo yari amin hati niya kakawasan na alam sin dunya ini sa suko sin hisin takakawasa iban sin amin deng ha mga piapanjari niya takakawasa isu siya langin nagkontrol sin kawasan nilan Allah sambil pagbaya mo kuno ko mapatay iban di ko mapatay iban sin mapatay in nagkontrolen Allah hibalik tapa Allah subhanahu wa ta'ala pagtauhid wayrun manusia maka kontrol sin ummul niya wayrun manusia maka pagdul waya sin kabayan nabot malingkan hakabayan na sin Allah ta'ala misan pengkaunan niyan miyakad hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala inamin pagmilik niya atau akan mabaya siya mahinang bihay ini usdiulan sin Allah ta'ala ayaw na iyan unlong niya uya tagkabay ako in tagkabayan hadula in tagkabayan mahinang kaubihan miyakad in baya mo kabayaan mo hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala riul niya kay mo amo yan in pagyanun amo in ifradullah bil mulk aw bil milk amo in tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala bugto haangan-angan pikilan pangatayan in Allah subhanahu wa ta'ala siyarin maka kontrol maka pagmilik sin kataan pia panjari niya hikatu jinisan sin amuin tauhid rububiyah amuin tadbir long sin ulama ifradullah bit tadbir amuin tunggalun mo in Allah subhanahu wa ta'ala doon hapakarajaan amuin pagdulbaya atau kana pakarajaan amuin ini pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala siyarin maka kontrol iban pakarajaan pag ini piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala siyarin tagpapanjari iban in Allah subhanahu wa ta'ala siyara intag paruli tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala hikatu jinisan sin tauhid rububiyah amuin in Allah subhanahu wa ta'ala siyara intag paruli sin katan pia panjari iban siya intag paruli hakatan sin piagmilikan niya amin milik sin Allah ta'ala siyara nagparuli iban sin katan kita wala mo kita in Allah subhanahu wa ta'ala siya nagparuli unin dalilnya sinin Allah subhanahu wa ta'ala sin nagparuli singkatan long sin Allah subhanahu wa ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr فسيقولون الله فقل أفلا تتقون long sin Allah subhanahu wa ta'ala asubuha baita ikunu sila ya Muhammad may yarzuqukum minas samai wal ard hisiulongin nagrejeki kan ring hatasin langit nagpaturun sin ulan iban hisu siya nagdilkan yung rejeki nagpaduwa sin mga pertumbuhan mapo sin ulan timuin ka kahuyan in niyog iban sin katan panghianum isiyo in jawab na tu katan Allah amma yamliku sam'a wal absar iban baytay kuno sila ya Muhammad asubuha bang hisiyo isab in amuin tagmilik tagkontrolan sin amuin pangdungog iban sin pangatud awan manusia tagamata sa lima kakita awan manusia tagamata sa hawin pangatud awan manusia tagatay nga isa makarungog awan manusia siya tagatay nga in pangdungog niya bukong datud maladyo isun tagkontrolan sin parakala yan baytay sila Muhammad bangisiyo in jawab na to Allah long sin Allah ta'ala Muhammad baytay kuno sila asubuha hisiyo sabihin nagpakuha sin amuin taubuhi dahing hapatay nagpakuha sin taubuhi dahing hapatay din naam bima na isun nagpapanjari si mga manusia dahing hapatay in karya sali dahing hatubig sinina iban sinama
Usiri mo bata-bata buhi. Deng hapatay na buhi. Ang panaysab, deng hapatay na buhi. Atin piyagwa sin Allah Ta'ala, in buhi deng hapatay. Umusang panisab piyariskat, piyagwa sin Allah Ta'ala in patay, deng nisab habuhi. Bedi nisab kari. Isin nagpapanjari para kalayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampa kita na kadto pa ayat sugpat niya longsin Allah Ta'ala wa may yudabbirul amr. Iban hisyulongin nagparuli sinkatan ini. Wa may yudabbirul amra fasayaqulun Allah. Bang muasubuh ni manusia. Isin nagpapanjari hisyu nagrejek isingkatan ampa may isin nagparuli singkatan. Isin nagparuli sin rejeki. Dia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia dengan kesiwi-siwi sambil pasung mapatay. Isin nagparuli sin rejeki niya. Isin nagparuli. Isin nagdili singkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang bukun yan piaruli sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aun mga manusia makayan ka. Wairun ina, wairun ama. Sabuhi. Isin nagparuli ka niya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Taib. Makayan ko manusia pasal aunawla siya aun kuan. Hikat pertumbuh-tumbuhan. Amin binhi tianum musiapa lom sin lupa. Tianum polom sin lupa. Atau akan lahing pangtusan. Lahing pangtusan nahulog ding ha. Taas, sinamin ini pun lahing nahulog, usmabuhi. Gumawa inamin, di dahon niya, amin mahinang siya pangtusa, menang siya sidbing siyang simbasa. Iso nagparuli ka niya. May tayan nabihan, may taon mano siya, tagkontrol ka ni adlaw-adlaw diyajaha na supaya gumawain pangtusan bihan, lumaggo ding hamin, ini lumatos lumagbas ding habunot? La. Longsin Allah Ta'ala, wa may yudabbirul amr. Iban yusin nagparulisin kataan pakaradyaan yan. Ini jawab ta Allah. Longsin Allah Ta'ala fasayaqulun Allah. Inhi hijawab hisambung nila kay mo ya Muhammad sin amin daakan ku kay mo hipaasuin mga manusia yan. Isin nagdilidji kering atas silang itiban sin alam sin gumi. Isin ta ini tagbilik sin pangatuliman sin pangdungog. Iban hisin nagpakuwa sin patay reng habu inbuhi dengan patay. Iban hisin tagparuli sin katanin Allah. In jawab nilan kay mo katan ya Muhammad Allah. Baitay sila ya Muhammad afala tattaqun. Di ka kamu yan magmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin hal niyo. In jawab niyo Allah. Sa di kamu mabuga pa Allah. In jawab niyo katan in nagpapanjari amin in nagpapanjari singkatan pia panjari ini Allah. Di kamu magtagipon kaniya. Di kamu misan makibad in pangatayan ni muga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil in nagparuli singkatan sin pia panjari niya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kamaasan kalasan, mga palangguan haagama, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo ini in panag na anjinisan sin tauhid, amo in pagyanon tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, tauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin tag amulahi. Hasien tag amulahi, atas tu perkala in piag amulahian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula, nag-amulahi in Allah Subhanahu wa Ta'ala hapagpapanjari. Demikian in Allah Ta'ala sin nag-amulahi doon na para kala sin pagmilik. Iban in Allah Subhanahu wa Ta'ala sin nag-amulahi para kala pagparuli. In tu ini in huwa niya pag-amulahi. Pag-amulahi pagbaya. Allah Ta'ala nagpapanjari siya magbaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala naggulal siya ini tagapagbaya controller Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban siya resab demikian, inamin tagparuli. Allah, ingkatan yan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin yung paginang tauhid, rububiyah, hambuukun. Sin kita niyo, haangan-angan, pangatayan, in Allah Subhanahu wa Ta'ala siyan tag-amulahi. Hakatan pia panjari, iban sin tagmilik, iban sin pagparuli. Allah. Amin yung panagnan, jinisan sin tauhid. Hikarwa jinisan sin tauhid, pag ianong tauhid, uluhiyah. In tauhid uluhiyah, almunin tauhid pagtuhan. Tauhid pagtuhan pag-ianun. Uni mana sin tauhid uluhiyah, giulal sin ulama, in siyani huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Amin in pag-ianun tauhid pagtuhan, amin tunggalun mo. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, haangan-angan pikilan iban pangatayan, sinwairun mapatut pagtag-ipunan, susumbahun,
hakataan susumbahun kiyakilahan sin manusia, hambuk dah. Amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. Sabab mataud habawu sin gumi ini, in susumbahun patuhanan, mataud. Mari kau painjah, maka baak kau, dengha mga piyagtutuhanan nila, dengha mga piyagtutuhanan nila, has, kobra. Aun dengha mga piyagtutuhanan nila, besin matarang gato, kerulungukan sin kita niyo. Hisin dengha mga kataw tayo manguran, nagpakakad tu pahula yaun, pila-pila bulan na yung panawsin sila, kikita sin dua mata nila, diurungog sin tainga nila, intuhan sin inja kamamuhan, dengha mga taon niya, nagtutuhan sapi. Kaunong sinakal mo, ikaw, intuhan mo sapi, sakali sumbayon sin kaiwanan, kaunong, Tuhan mo kiyaon sin kaiwanan, beden kaari. Beden kaari. Ri, haparakara tauhid, jinisan hikarwa, uluhiyah, biadin mo kapahaman sin intuhan mo in Allah. Iban biadin mo siya kananaman, sin insyumba mo yan siya, Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ngiyanan in tauhid uluhiyah, huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. In pagyanong tauhid, pagtuhan, amusa. In Tuhan yan, amin tunggalun mo siya, hapikilan mo angan-angan pangatayan, sin in siya yan, suway siya, pagtag-ipunan. Hisyo, amin Tuhan kila mo yan Allah. Pagtag-ipunan mo siya. Bang aun, biya sin kiyakilahan sin mga tao hainja, masuka to, amin example irihil ta. Biya sin kiyakilahan sin mga tao inja, in Tuhan nila sapi, intuhan nila yon pagtag-ipunan nila. Habiyad din kaagi sila nagtag-ipon, nagsujud. Nagsujud, magbaw. Lumabayin sapi, magbawing in mga, mga tao India. Aun pa ha India, intuhan nila dan sing Shiva. Brahma. Amin biya, babae bedagos babae malingkat, setin lima niya, tu hindi. Magsayaw bihan. Amin ang kira sin mga kamasan nila na kaon. In tao Iran ni sab na kaon, ang pagyanon, Persia, lang sin Tagalog, in sila ini hairan na kaunaway pan Islam pamarinta makusog pamarinta rakula in Tuhan nila isab kayo majus pagyan majusi in tao majusi nag-agama sin agama majusi in Tuhan nila kayo kiaingatan nila bugtuhangan angan nila hatauhid nila in Tuhan nila kayo iyon na rin kayo. In kayo, siyum ba nila? Siyujuran, pianginduahan, piangayuan. Biya ini in kita kakilata patuhan ta Allah, hasupaya kaingatan mo in Tuhan mo Allah, halgaan mo siya. Biyadin mo siya halgaan, pag-ibadatan mo siya. Habiyad din dagbus palaway pag-ibadat, amo ini in syara akarunta. Pagga kiyakilahan tayo Tuhan ta Allah, ubus din rububiyah. Kaya pahaman tayo rububiyah. In kiyakilahan mo nagpapanjari singkatan piyapanjari Allah. In kiyakilahan mo tagmilik singkatan Allah. In kiyakilahan mo tagkontrolan, tagdulbaya. Iban sin namin ini atin tagamulahi Allah. Pag-asyanin Allah, suway mo siya ini pagtag-ipunan. Pag yanon, suway mo siya pag-ibadatan. Maksud siya pag-ibadat, pagtag-ipunan. Suway mo siya pagtag-ipunan. Habiyad din kari palabay pagtag-ipunan, pia turunan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab constitution lang simba sa Arab syara ay long simba sa Anggalis syara ang banghawa sa Arab syara sin Allah subhanahu wa ta'ala pia turun niya Rasul sallallahu alaihi wasallam amin biad din impalabay sin pagtag-ipon mo kaniya correct siya amin tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala biad din tay maun sin Allah ta'ala in pagtag-ipon mo yan kaniya kilamin Allah ta'ala Tuhan hatauhid uluhiyah, hoon ya Rab, ikaw Tuhan namo. Ya Allah, ikaw Tuhan namo. Taib. Subay mo agarun ni syara ko. Bang kau magsambahayang subay 5 waktu, in waktu niya biha ini. Indag mo siyang pagsambayang biad din, aun 2 rakaat, aun 2 rakaat, aun 4 rakaat. 4 rakaatin isya, in luhul, iban sin asar, 2 rakaat isa bin subuh, 2 rakaat maghrib. Bihan indag mo siyang pagtag-ipon, haparakala pagsambayang. Ya Allah, biya dinindag mo sin pagtagipon na mo kay mo sin pagpuasa, in wajib pagpuasa Ramadan. Iban na sin kaibanan amin mga penalty, amin babayaran.
At hindi bang kau nakarugtul ba ini bihaon na waktu sin pagpuasa magbayad ka? Wajib. Ya Allah ba din yung pagpuasa na mo, pagtagipon na mo kayong puasa sunnat, benin dagbus, beni, ibenin bulan. Amo yun ang syara niya. Kakilahan mo, humalga kay muntuhan mo. Allah, bang mo siya sumbahon. Sa subain pagsumba pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtagipon ka niya, magad kau habitikan laway, limpa bakkas sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laung sin ulama, in pakaradyan sin tauhid uluhiyah, amuin, siya in hahagsuan mo sin katan masyaalla problema sin ikaw. Siya in susujuran mo. Siya in pagpapangayuan mo. Siya in iyaangan-angan mo. Iwan siya ni hangad hulat mo. Allah way ruwaing. Bangin pagdua ini. Ini mapilad madto pa mga tampat. Dito kau nagdua. Atawakan dito kau nangayo ha mga tao sin kubul. Sin miyatay ni mga kamasan sin kita niyo. Napaling, nakibad, long simba sanggalis na divert, in pagtuhan mo uluhiya, dahil nga Allah Ta'ala nakad to pa kubul, nakad to pa tampat, nakad to pa mga pakatpat, pa mga watumanunggol, dito kau na ngayo, ombo, long simba siya. Dito mangayo, dito kuwan biya ini, dahil na divert in haksin Allah Ta'ala, patutsin pangayuan, nakad to pa mga tampat, in guwasin tao, nakahinang sinhinang langgal pa Allah Ta'ala mapangkal kanya. Marugalin Allah Ta'ala. Hatau, pia panjari niya, in manusia yaong, ubos mangayo, parugaing Tuhan. Uy na, ang sin Allah Ta'ala, akin nagpapanjari kayo. Akin makakausha kataan, magdiril rijiki, magparayaw sin parasahan, magpauli sin kataan. Us mangayo, kamatupatampat. Us kahakarong min mga tao, ini biyaw in mga bisara, ba't makauli in bangko magsumbay, sin namin, ini sapi mo tawakan kambing, manok puti, iban sin katan, sin puti rito, ta sin budbunggaw. May tayo kumakad to. Allah subhanahu wa ta'ala, inihangad hulat sin kita niyo. Allah subhanahu wa ta'ala, in kila natutuhan, patut siya in pagpangayuan sin kita ni way narugaing. Patut Allah subhanahu wa ta'ala in sujuran sin kita ni rukuan. Patut Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadatan sin kita ni hagsu na tu madtukan niya hisabmit in puasa na tu siya rin mag-reward. Siya rin magdihil ka to tayo tutungbasan. Patut Allah subhanahu wa ta'ala angkatan sin dua lima sin kita niyo. Allah subhanahu wa ta'ala amuin in pagyanong uluhiyah. Tunggalun mo in Allah subhanahu wa ta'ala bugto haangan-angan pangatayan sin ikaw iban sin akal pikilan wayroon duhaing pangayuan dua. Iban sin hagsuan sin ibadat hisadmit mo in puasa sambahayang katan madtubot malengkan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon duhaing sujuran bot malengkan Allah. Wayroon duhaing rukuan bot malengkan Allah. Tunggalin Allah ta'ala hakatan pag ibadat mo siyarain amuin. Siyarain pagsadmitan mo. Siyarain hihangat hulat mo. Siyarain diruwaahan mo. Siya katan amuin in pagyanong tauhid uluhiyah ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Amin yung pagyanon ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Amin tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala sadja pag-ibadatan. Amin yung tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala sadja pag-ibadatan. Di sab ko magsambahayang, in maksud mo si mambahayang hasupaya sadja umuli in anak mo. Amin sumambahayang kumadtupatampat hiapo mo miyatay amin mga 200 tahun na. Hatin yung karna sin ikaw, nagsambahayang hakubul, amuin, insambahayang mo para kan ina mo. At insambahayang mo yun para kan iniapo mo, amin yaun, ini mahabarakat. Bangkaw sumambahayang hatampat niya, madtukan niya, dihilan niya kau barakat, kaulianin anak mo, hati niya, nasa sakit. Atau bangkaw sumambahayang dito hatampat, sinapo mo yan, hisusun ang kakilaan sin kita niyo, karena si mambayang kau, karena niya, sinapo mo yan mahabarakat bahasa, amin magkarayahan kau mahinang kay mo na insambong gay ni. La. In kita niyo, umat muslimin, umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahamun na to in pagtuhan na to habiadtiin kaari. Iban pahamun na to in pag-iyan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin ulama, unay sabihin dagbus sin amin ibadat mahinang mo
supaya tunggalun min Allah Ta'ala tuput kaniya sajan ibadatmu. Uno naman ibadat, laung sin ulama. Laung yung Syekh Ibn Taymiyah, in pagyanun, amuin ini ibadat. Hati ni amin kakahinang hinangun mo, uno naman siya. Uno, bang hambuk-hambukun tuan mahaba, malayo, mataud. Sa liyang kum habis syara, haupu-haupu. Laung sin Syekh Ibn Taymiyah, in pag-iyanun lang niya, amin ibadat, hinangun mo, dungugun mo in perkala ini. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahira wal batinah. Laungsin hambuk alim dakula lilay niya kato in pag-iyanun ibadat amin hihinangun mo ikaw yako muslim, amin bang kau himinang tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala sadjas yan pagtag-ipunan mo, unin dagbus kari pagtag-ipun yan, unin hinangun ko ibadat. Long sin ulama, in pag-iyanun ibadat siyana innahulalngan nakasud nalangkum hangan pag-iyanun amuin katan hinang marayaw kabayaan kalasahan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala deng naman akwal deng naman haamin kabtangan marayaw iban sin kakahinang marayaw dakan sin Allah haamuin nakatatapuk nakaiban sin mat adeng naman hinang matampal iban sin hinang nakatatapuk. Bimana ingkatan sin hinang marayaw sa subay siya hinang marayaw hapangatud sin Allah. Bukun ingkatan sin marayaw hapangatud sin manusia marayaw pa Allah. La. Bukun. Ayaw mo yan na marayawin addat mo. Ubos di ka magsambahayang iman ko ina maranasan sin dayaw addat hindi na magsambahayang. Bukun. Indayaw addat marayaw pa Allah Ta'ala. Sa hindi ka magsambahayang bukun marayaw pa Allah Ta'ala. Bukun. Pasal diak kau sin Allah Ta'ala magsambahayang, diak niya kau magparayaw pangaddatan. Diak niya kau magparayaw pangaddatan, diak niya kau magpuasa, magsambahayang, magzakat, maghaji, iba sin kaibanan pa. Bang mo itakitakiw ng bukambuk, unin hinangon mo ibadat pa Allah Ta'ala, mula-mula. Agad kau hasyara daakan sin Allah Ta'ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin hinang ibadat, hinang marayaw, nalangkum siya. Hinang marayaw, deng naman hakakahinang, amin bisara marayaw, iban sin kijut ko hibal marayaw miyagad siya habitikan kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabin hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam deng naman hakabtangan marayaw iban sin kijut ko hibal niya raakan yan sin Tuhan kaniya. Dito ko pasingurun. Bang kau nakasingu dahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabtangan marayaw lam malambut iban sin jijikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin kidjut ko hibal magtuad tungki magsambayang. In puasa nakatatapok. Way makaingat kay mo puasa ko iban sin bukun. Ini hinang marayaw nakatatapok. Iban sin matampal biya sin pagsamayin kikita singkatan. Iban sin pag nakadji kikita singkatan. Bangin kaunan sin hinang marayaw yan. Miya magad habitikan hinang sin Nabi. Nakatatapok na iban sin ini matampal. Amo yan yung pagyanong ibadat. In ibadat hinang marayaw ini, kan siyo mo siya ini hisadmit, kan siyo mo siya ini hagso, kan siyo mo siya hirihil, kan siyo mo siya hati niya, inilang sin bahasa sugi hagso, isadmit, karna muhi, karna kan siyo, karna Allah. Amin ibadat mo ini kataan, karna kan siyo, karna Allah. Amin yung pagyanong tauhid, uluhiyah. Amin tauhid pagtuhan. Biad din kau nagtuhan pa Allah, tiyunggal min Allah subhanahu wa ta'ala, tupot siya. In amin sa sadmitan mo, hahagsuan mo sin puasa mo, sambahayang, hinang marayaw, kaulpiil, zakat, samba ini naikhaji, sunnat, iban sin tahajud, iban sin sunnat puasa, basa Quran, iban sin katan, amin hinang marayaw, hakiasa kupan sin syara sin Islam marayaw, wayrun dua ing hagsuan mo't malaingkan Allah bimakna bugto hangan mo iban pikilan mo hiyambuk mo hapangatayan mo wayrun dua ing amin hahagsuan ko sinibadat ko
Deng hasambahayang puasa zakat unu-unu na hinang marayaw ra akan sintuhan, di ko hihagsu hisadmit pakahuy manunggol misan pa yung kaunan na mahabarakat bahasa, patampat mahabarakat bahasa, pabud bunggaw bud suog bugod Mindanao bud uno na bud din doon pagkadtun sintao bukun para kanin ibadat ko, bukun day sa para hay sintao kya bukan, bukun day sa para hajin, bukun para ha Rasulullah, bukun para ha Nabi, bukun para ray sa ha malaikat, bot malaingkan karena Allah. Bot malaingkan karena Allah. Amoy ng pagyanong tauhid rububi at tauhid uluhiyah. Tiunggal min Allahu Ta'ala hahagsuan. Amin sa sadmitan. Way narugain Allah rah. Karna ka, nagsadak ka kau karna kaniya. Nagpuasa kau karna kaniya. Hangkaning katan siniyat. Ipagkalukis sugpat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sambil deng mga niat magsambahayang usalli deng mga piaglukis sin ulama bukun dato mga ipagkabtang sa deng mga piaglukis sin ulama piaghindu na piaglukis sin ulama panghindu ha mga kakitab-kitaban parukunan sambahayang usalli fardal isya'i pila-pila rakaat na 4 rakaat lillahi ta'ala kadtoy kuno amoy ni maksud sinin piagtuhanan mo yan Allah sababin sambahayang mo lillahi ta'ala. Sabihin sambahayang mo karna Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa mo karna Allah ta'ala. Lillahi ta'ala. Zakat lillahi ta'ala. Naik haji lillahi ta'ala. Amo yan in pagyanong ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Tunggalun min Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhanan. Sabab bukun kau nagzakat karna pagkita-kita. Bangin pagzakat mo atau pagsadak ka sa rin zakat wajib. Bangin pagsadak kamu karena pakita kita bukun na karena Allah. Han kaningianan sa riya pasal in makna sin riya pakita kita. Bang siapa kita bukun karena Allah karena niya. Karena sin tauna ka kita kaimu bimakna in gua nebe kau sinag Tuhan ka niya nagsadak ka kau karena niya bukun karena Allah. Bangin pagsadak kamu karena Allah nagtag-ipon kau, nag-ibadat kau, sinsadak kayan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung pag-iyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, demikian bunal-bunal tu din Allah subhanahu wa ta'ala siya na yung kasabunalan Tuhan patut susumbahon pagpangayon hagsuan singkatan ma yad'una min dunihi fa al-batil. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ampalong niya. In piangin duaahan nila yan. Duka ing dengha Allah subhanahu wa ta'ala. In iyan batal long sin bahasa. Long sin bahasa na batal long sin bahasa sub. Batal in hinang mo yan. Bang nangin dua kau bukun pa Allah ta'ala batalin hinang mo. Bang kau nagsadak ka bukun karena Allah Ta'ala batalin hinang riya. Suwaing katan hinang singkatan ng mga kamasan kalasahan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, dahil mga jinisan sin tauhid hikatu amuin pagyanong tauhidul asma was sifat. Ini niri na aku makapahawa sin lilayan sa mahaba siya. In hikayan ko hal ini awun pagyanong 2 panggawutan. In pagyan asma o sifat, amuin bugto haangan-angan mo. Akkal pikilan pangatayan sinin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sin siyabut niya kangan-nganan niya. Iban sin sifat niya halon sin Quran niya in yan way pagduwar wa bundal. Bangin siyabut sin Allah ta'ala as-sami' al-alim in Allah subhanahu wa ta'ala makar sangat in ladyo sin pangdungog sangat inladyo sabsin panghati ayaw na kaumangan-angan bang sangat inladyo sin pangdungog bimana takatay ngayon Allah Ta'ala sabab way pa isang pangdungog in bukun takatay nga yan bang pamanusia way pa isang blong niya ini amin panghati bang bukun halom sin inutok hati na Allah Ta'ala takautok ay muna ay na ko magpahunit. Bang siyabot sin Allah Ta'ala sifat niya. Sangat inladyo sin pangdungog, bukun wajib supaya minyan mulong min Allah Ta'ala takatay nga rawain taod niya tu atau akan mataod sa mataod dinipon niya. La.
Bukun na to biat to. Aun dua panggawutan ahal pagtayma sin kita niyo bangsa muslimin manunjuki pasi ini kangan nganan sin Allah Ta'ala iban sin mga sifat niya. Long sin ulama subay in kaaunan niya aun ithbat. In mana sin ithbat subay aun katutug sin panghati mo panggawut. Hikatu niya nafyul mumathala. Subay mo nafihan in simibu sumabanding hasyabut niya sifat iban singan niya. Dua. Subay mo in panagnaan niya bang mo mabasa in sifat atau ngan sin Allah Ta'ala kitab niya Quran iban sin siyabut hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam day mga kangan-ngan iban sin sifat niya subay mo tantuhunin dua ini. Mula-mula in panggawgutan mo roon subay mo hitanum pagawguton ha pangatayan mo hunnalin siyabut sin Allah Ta'ala bangin siya takapangdungog di na maglari suway pa subukan mo bedin lagu sin tayo nga tao bedin ang takatay nga tao bukon na tumal ka to may ta suway inyet to gawgut in amuin ini pagawguton mo ha pangatayan mo sin bundalin siyabut na yon ingan ni Ar-Rahman di na yat tumapinda in sifat niya ma ini bayang ulungun in Allah Ta'ala bang sabihin Allah Ta'ala bayang ulungun na may taon mga magkamatay biha ini may taon pa mga kafir may taon makasudnar ka in Allah subhanahu wa ta'ala bayang ulungun ha sifat niya matarang niya to sa in sumulang ni sa basyara niya na way sa bulira patindi niya tungbasan sin hinang unin hinang sinipon niya in Allah subhanahu wa ta'ala magtungbas asal karya sali in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya bayang ulungun di mapinda bayang ulungun sa bang isab ko sumulang ka niya aun tungbasin namin tao simulang aun isab tungbasin tao amin miyagad hakabayaan niya sa in Allah subhanahu wa ta'ala in mga kangan-nganan niya nasabot Quran iban sin hadith in mga sifat niya nasabot Quran iban sin hadith subay tay maun sin kita ni harua palabay mula-mula subay mo subay ko gawgut halam sin pangatayan mo bangin siyabot niya ngan niya iban sin sifat niya riyan mapinda mo na yan bunnan amo na yung sifat bang siyabot niya takalimin Allah Ta'ala siyabot niya takalim bang siyabot sin Quran in Allah Ta'ala takatibayhuan aun tibayhuan niya maka yan ko langin guro yaun ini nagpasabanding nagparagbo sin Allah Ta'ala takabayhu tako na lang niya bukun bunnan bukun lang sin ulama hapamaham sin salafus salih hapamaham sin ahlus sunnah wal jamaah in Allah Ta'ala siyabot niya aun tibayhuan niya asuratul Rahman in Allah subhanahu wa ta'ala siya tibayhuan niya rin maka pinadlaw akhirat siya but niya bayhu maguno bisa ba ko pindahon ko di muna makajari pindahon ni siya but sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran bayhu bang siya but niya bayhu kadtoy kuno makna hikuno parukay ng bayhu yan bang uno arakala magmaknain hambuk alim yaon sin bayhu maknahan niya parukay usin ikaw isab alim day sab maknahan min bayhu parukay nagdugtol na kamo asal kamurwa arakala on isab gumawa bago alim inyaon magmakna na isab sin bayho yon paruwing tuna ka mo nagdugtol way na sa limamin pagtawil bang kawin si murinder ng pa-Quran ba amin imian na ka bayho magkuno isab ako magpasabanding suway pagawguton sin kita ni bang siyabot niya bayho inhi karuwa suway mo isab ini pahamon ayaw ko magpasabanding ay murihili example lang mo bayho mari biya dagbus biya ini la way na ingwa sin kita ni long sin ulama bang siyabot sin Allah Ta'ala bayhu siyabot sin Nabi aun siki ini tu'u iban in aun lima niya ini tu'u karwa siyabot sin Nabi in lima sin Allah Ta'ala tu'u karwa ay muna iyan tu'u karwa din dagbus linga di tu'u pun ada kala di tu'u pun hangan mo in Allah Ta'ala maha kawasa ayaw na ko magparupang iban magtali sindi abutan sinanganangan mo sabi nanganangan si manusia aun had niya tub daron di na tuluman nyut di na sabin anganangan si manusia wala nabiutang sin Allah Ta'ala laddu sin ilmu iban si panghati niya amin mawut pakakitan nin dagbu sin Allah Ta'ala mapasabanding la way na misan sabin langit yon di mo ra mapasabanding maunuluag niya biad dinin unilingkat niya uning warna niya rito halaw miyon biad di na to abutan amo pagkabang Allah subhanahu wa ta'ala abutan sinakal sin kita niyo di kabalikan ko in pagtayma sin biakato tanyo sin hal sin asma wa sifat
sin amin kangan-nganan sin Allah Ta'ala iban sin ini mga sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suway mo tay maun gawgutun sin pangatayan mo bunalin siya butalam sin Quran may sin hadith sin ngani man sin sifat niya hikaruan niya isab suway mo isab pahamun tay maun sin ayaw mo yan paragbo sabi asin unin piyapan jari sin Allah Ta'ala dengha jin manusia malaikat iba sin hayop takasi kita alima takabayho ayaw inyan in Allah Subhanahu wa Ta'ala siyabot niya laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. In Allah Subhanahu wa Ta'ala wayrun sibu sa banding niya hambuk uno syai' nakira. Marasin nakira ini bukun siya ini specific amuyun bukun. Open siya. Laysa kamithlihi syai' wayrun sibu an hambuk uno misal uno sumagna pikilan mo way sibuan niya. Way. In Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sami' maladjun pangdungog al-basir maladjun pangatud dahil sin amin manusia takamata maladjun pangdungog sin Allah Ta'ala rin sin tayo nga sin usa amin long sin kita niyo bang amin di makarungog lakas lasbiya ka ini kulanas biyan lang niyo biya tayo nga usa hati nin usa dahil ha mga maladjun na pangdungog hakatan hayop kiyasa ko pansin kita niyo iban maladjun pangdungog sin usa dahil sin pangdungog sin manusia in Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sami' mas malad yung pangdungog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rin sin katampi panjari niya sa di mo mapasabanding bang malad yung pangdungog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hahal malad yung rin sin mga piyapanjari niya manatagatay nga ana bukun wajib layal sam bukun wajib yan min Allah Ta'ala malad yung pangdungog insuway siya takatay nga pasyalwang mo yan ang takatay nga magpasabanding ka bedin dagbusin tayo nga maunulaggo bedin ko patay na yan tuha bugto na hapikilan ta siyabot sin Allah Ta'ala malad yung pangdungog niya ay mo na asuwas sin takatay nga sabwayrun siyabot sin Allah Ta'ala in tay nga niya bang bedin ni uno bang unin na sabot sifat sin Allah Ta'ala Quran aman nabihi wastaslam na in kami mamarat saya iban surrender na kami tupot na in siyabot sin Quran iban sin hadith di na kami limyo di kami magtawil iban di kami isab magpasabanding iban di isab kami ini di na mo pindahon unin kalimat na sabot doon iban di na kami imyan biyad diin di naway na long sin ulama in wajib ka tu taniyo hapa karadyaan pagpaham paghati sin sifat iban sin kangan nga na iban sin sifat sin Allah Ta'ala amuin tay maun na tu iban sin parat sayahun na tu in uno na in kiya sifat sin Allah Ta'ala iban sin mga kiyangan sin Allah Ta'ala ha jat ni hakin hawaparan niya doon ha kitab niya damik yan unoy sabin nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima way hadilaan niya nasabot ingan sin Allah iban sin sifat niya parat sayaw na mura sabab in siyabot sin Nabi yan amo yan isabin banda baita kanya sin Allah Ta'ala di yan mapinda in pamarat saya namu pangahakarin namu hangan mo ya Allah iban na sifat mo ya Allah min ghairi tahrif hari namu na yapindahunin kalimat sin Quran bang siyabot mo bayho di naan mahinang kudrat bang siyabot mo bayho di na kami magpasabanding min ghairi tahrif di namu na pindahun in kalima bang bayho wala ta'til iban di namu na siya kangiun na mo siya bukun saan bayho di namu na siya kangiun wala takif iban di na kami mga subiyad diin way na wala tamthil iban di na muna paragbo sunlong na mo abayho biya ini way na haupat pakaradyaan di na mo pindahun in kalimat mo ya Allah alam sin Quran iban hadith na nabi mo iban di na mo kangi unisab in pagpaham na mo sin kalimat yan iban damik yan di na mo na asubuhon bang biyad diin in dagbo sin laggo in lingkat iban damik yan di na mo na isab pasabandingun paragbo sun haangan-angan pikilan iban di namo na madrawing iban di namo na maparagbus misan dagman hamata di na bugto hangan-angan namo ya Allah ingan mo iban sin sifat mo nasabot ta kitab Quran iban sin nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kami mamarat saya surrender hiangkat namin 25 namo hapakaradyan sin ngan mo iban sin sifat mo bihan in pagpaham sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasma was sifat iban sin mga sahabat niya, iban sin mga tabi'in, iban sin ulama ussalaf, di kami makapahaba sin hilalaungan.
bang mayan napasawa na mo maniutiyo in amin kahalan sin jinisan sin tauhid kalau murah-murahan masawa na yadto hakamaasan na mo misan pen kaunan in dalil tiyo-tiyo in maksud na mo to didto nagtagna kita niyo simud pasyarahan sin kitabut tauhid ha amuin kakaus-gausan na mo maknahan iban patudjuhun in maksud sin amuin pagpatumtum ini iban sin pagpasawa sin parakala sin tauhid kalau konsum kun isa insyaallah subhanahu wa ta'ala amin makasud kita no deng mga topik mawdu'at ha kitabut tauhid insyaallah subhanahu wa ta'ala rin din kakausan sin ilmu sin kami maniutyo iban sin waktu hibus katu tanusin Allah subhanahu wa ta'ala dalam yaitu in waktu nakahaba mabaya kami kapasampay sin kami in salam namu pa kataw tayo manghuran amin di murungdong wala nagbati laul maka iyan kami magsyukur kanyo kataan deng naman naka durungdong sin live iban na sin ha internet iban na sin kuuno-kuuno na zaman makarungog sin amuin patumtum namo ini bang aun deng nga mga hilalawngan namo nagbali wala kamo kiamuhan ataw kan pagbasa sug wala imamu ataw kan syarahan namo amuin hatin niya maka iyan kau kulang ataw kan naglabi ataw biya ini inyat tu mali deng hagin hawabaran sinaku ibang na syaitan bang aun kimugdan inyat tu deng ha taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala magsyarang sukul kami kanikata nagwa hula habukun amin nyari halam kauman sin kami madi na matakitaki hambuk pahambuk Saudi iban sin kaibanan pahula kato tay manghuran pagsyarang sukulan sin kami in wala kamu nagbati laul iban sin support niyo misan da kuman dumungdong labi luwa bang biya mga aun hikasambo sin pag-aka masin kita di halam sin hula nato in insyaallah salam doa ritun kanyo kataan hari na kanganan hambuk pahambuk demikian indi halam sin amin ini lupa Pilipin labi-labi alam sin Sambuanga bang man lapasun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadaing hakamumulahan in kaguruhan ulama sin kita niyo iban papaghambukon in amuin kalimat sin kita niyo hangan sin Islam ha amin karna magtabang tiabangi magtulong-tulungi ha pagpasampayan sin tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin limpa sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mga syara niya biya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya mahinang bitikan sin kita ni urulun hapag ibarat unu-unu amin pakaradjaan hikarayo hikasambusin pag ibarat sin kita niyo kamasan mo kalasan di murungdong amin harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang mayan in kamu halom ini lasig iban kasay iban sin namin hisyo in aun niya na namin niyagin hawaran niya bang man kaulian ha amuin labay dua pangayo jungjung pa Allah subhanahu wa ta'ala harilan pa siya kusog iban kasay hamin kumusog pentuhod niya magluko sujud pa Allah subhanahu wa ta'ala iban hikaangkatin 25 karna amuin bang man ampunon sin Allah ta'ala in pardusahan sin kita niyukatan mas kukalasan baliwasan masya Allah demikian iban sin banania iban sin katotay marang doon kaniyo salam doa ritun ini nanti aja bang man murah-murahan in kamu masih kailu halau amuin ini kasai dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala barakat sin kabu sin kamu iban sin hauna pinayawayan iabutan sin suara sin kami salam doa kanikatan memait kami halapal kasilasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.